Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Taas ni ke video ka bakang peni episya ya ka evening vlog gumjuru ya ka morning vlog ko jonga. So bang sedang ka video nga sedang hadir bang ada ban vlog lot baro na do menden hadum tasim step ada ban vlog dan ray balik ka peloy nga ban snap yang kena intro ka dia nomor ba menden nga perkat bang ada video sebet tang kapol jan biet nga vlog tang kapol jan biet hendrai nomor ba nga khlam yo tan man vlog nomor ngabun kam menden nga ni ko yang dia dia nomor kata ngalah haban vlog ngulum malam menden ke video kan ikut plat dia nomor kata ngalah perkat bang beteng men ke video men step kanam kan jurong ngadon lu ya kowe kacing so ka visa fi ka fentip kata ka de kat dengar ke main YouTube dia sampai ke video lu kut ka fentip kat nang ayo on YouTube menu ayo monetize bat kumta tar coba sang ke video hanak sengi kajing keparat kalong fin ya like share and subscribe and kawai ru kalong ba fin follow yang ha Facebook ka link ke description fin page video si badam da fi ka fin page kita ke video ngelabuh ke kerdan ke baki kita bikin dan ha playlist link ke description ke page asik enjoy dia kan sedang dalam pasien ke video kan sedang nangin sedang dalam pasien ke video saya page ke video sekarang menakut tak tiap ke komen dia kan enggak kamai na YouTube. Kalau pengen sedang basi ni kayak video ko chungi das ni ka evening vlog ni ka vlog chan biet ka chungi matas ni kalau kan belum umne mangas ni kan pair bet na ka way ka sngi shwe ka sngi nga im kum no kan pair ka lukom long mangas kan long kuju kan amle kuju kam mangan le mangas ni mga chan biet hendrai kiki pangalan basi kita yang ni and tell me you're right. pinya lapang I don't know why, but I like it. So bro, fingan nak lang dyan, nomor balay ngan hapan rekam siya ulit ko iyang tayo. May I know, no. remember. Yung rekam na yung gamit pa siya. 2,000 years later. So good, ngeladap. And Kedok siya sa wait. Man haleo. Min bam siya. Ngat muri. Penyeng muri. Baru aja. Baru lagi. So, ni dia umagi. Kan ni dia umuri. Bagian bam di siya. Dua iswa bagian bam ini. Dua iswa. Dapat saya rekam. Dan ya dapat rekam ni saya kendukan sibet. Okay, bye. Ska vi åka lite. Tjena. Jag bara German. Let's go sleep. Whatever. Okay, good night. See you guys tomorrow. The next day. The next day, bro. The next day. Nice. Baka kenapa sih menden? Saya video agak betul menden. Acap yung kali. Ay, siya ko umansang step. Hindi ko siya. Manasking yung vlog tang halo karbaje. Kandi ka evening vlog, ka morning vlog. Dengan good video na berdebar na vlog tang menden jadbit lengkot pat nomor kali tang jadbit. Di yang vlog pemtasngi step. Karena bahkan jelok ni video kan kamlong so tunat mo te sipi video dukut ngalang sukish pang dengan dio shashwa men dio di shashwa di step so kasurang set deh nas kita ya kata paham tak sini ada berapa dekat biar sisir minta ngindi sya second round menang di syasa mentang di dak syadut nama di sya kumtai masih around basya and up the top nge kru minta kasngi monetization changa ngalai monetize kamot ngalazang mania bisa ni YouTube ngene kran no spang kata kai bisa pika tip kata kan nggak kamai ni YouTube. Masuk monetize men singi dia artrik
Altrik season dia. Try Altrik try ada kada season dia. Nomor baka YouTube kasi update dia kadto ka watch time haka si biji shiteng no price ni. Banga check ka po si biji shiteng mention dia. Lang dan halin tip na siya yung mania. Dia ngala yo notification baka channel kajong ka along ban. Monetize no bahkan mi ads no ki videos ki jonga ki shorts but kum ki videos ki bicurong ti nama bang ada day lupa partner pada YouTube nama bang ada lupa yang tu ka 3000 watch time hours kum masih berapa macam ka review lupa kaya ka channel ki jonga tuan beri umtang lah masang ka video right tengok ong kum ni kan alhamdulillah ayo monetize min singi sonde ketika artrik mga bakla dadu ka tu ka ship jiteng hadu ka arbaje ngatray kaya kan ka pisa ka shit update ka puar ting video ni sabi wala sabi atos ni ando ship jiteng kan hadu ka tu puar bakla update akamay tang south tingka point kan ora jana sanikai si duna views ti kamay sanika swa ringam tu dah kata yang sok yang duna hi bukan bayo na YouTube mang dari bebontan namah ringin ya besh pak ngilang grateful kawai masih siapa lah sama dia komen YouTube bahkan lah bahkan saya bisa pentang benda $100 dia $100 kan long kapisa India kan long beberapa hajar steng tay kan long kan nanti ka kapatan ka taksis pa do bisa ka YouTube studio jonga then lai ngin kirma baik babha ngin long grateful ngin dum so si nama ki kita poi kapuar ka sapoi bang sayo ngin $100 ayo benda sangat keren banget sangat Kini kiki kilang kelak man berbalik lagi untuk taban monetize sa channel kajing ay kublay ni ko kalau bisa bro ki bala jumpa di video nga nakapor ki baju support ki baju comment ki baju idea yang ki video si pansna kawai din kawai ba kelam pisah kalam laban orang take lu sibon bro ipiway nangay kerja nangay play videos kat bangala kan sna videos bet ngan lahir masuk kelang pisah ngan bonnya syira ngan penkun nang video han dia tekul sibon bro kula pe videos ngan lahir nang klik ni ki ba pisah flale nam ta jonga ublay un kerkui piway ma pisah fila support nga ublay un kerkui bisa iway and thank you ni tinam laban sekulang bisa kongpipan taru lada dan klik sing pakala hang ni bang tai ki ba kajulang beri lahir ban biang lesia la ban bakla keren lese la ban bakla hang dia hang te kiba mga hingam la ban i fi kum kita kekeru agar para fans sobha pedi la ping bagi comment section shop ya kita pisia te klus bune ini saya sempat ke video hope kapor tangkat nih video tentang sini okay bye